district ya Kisoro bacera omukwesharinga bari koreka obutamara ahabwa MP owa Kisoro municipality kugira ngo we akanga kwikiriza iteka eryahinguzibwe Parlament rigenderire okurwanisa ebisiyaga omwihanga. Abantu bajangu nibenda ngo MP wabo abasekurugayo agire biyashoborora nahabwenshi yabuzire kwikiriza ingana n'abandi. Abantu bamwe okuruga o municipality eri kujekera Paul ukwizera bucana barugire bayeshwa ahanguto bari koreka obutamara bari kwenda ngo myishenjero wabo arugeyo abashoborere ahabwenshi atarashagikire iteka eryarisure on Parlament okurwanisa ebisiyaga. Ababiri ni bayeshariinga nibenda ngo abasekurugayo ashoborere ecyamuretire yatwaza ngo kuyaye twize. Don't want this fake honorable to come back because he's killing our culture. We people of Kisoro, we don't want him. If he has the money, let him eat the money with his family. For us, we condemn this homosexuality in Kisoro. Let him stay in Kampala. Azimwe musajja mwe yakoze cyabugwenyufu cyabugwenyufu era katubafumbira twafuse kati wowe yitabona katubafumbira twafuse nk'abantu batakola cyabo tategura otiraba kati je n'umugamba nti omusajja gwe twamutume ibintu ebinakutubera ebyakurabirako kubantu abarane twatuba umuntu atategera simanyi nti kati tere magezi mu bintu bye byagenze natukikirira. Abel Bizimana uri chairman wa district ya Kisoro nagira ngo abakansara bamwe otiriho n'abandi bebembezi bizire kwegita niko kushagika iteka eryabagirwe omwishenjero erya Uganda. Nagira ngo uwe nko mushija tibakubasa kwikiriza ngo mushija aze ahamushija mutahiwe ngo kwari kushoborera. Nasabye kanso kandi speaker yabinyemereye tubyemerekanyije yuko dushimiye Parliament ya Uganda icyo yanyujijemo kugira ngo abantu bose bamenye ngo Uganda ntabwo yiteguye ingeso nk'iza Sodoma n'Igomora ngo zemerwe mu mategeko naho dusengera bazihumugisha sinzi yo mane tanga umugisha nko iyo yaba yavuye. Turabishimira Parliament kandi na council yabyakiriye so bantumye ngo Bizimana ajumirire umuzego w'abajungu abaresire bakwenda ngo babase kwija baguteke aha mutwe gw'abanya-Uganda obwo bari kureta ebitingwa kandi n'abazungu barashoboye babanze bareba ngo imihanda yacu nayimeze nk'iyiwabo, amarwariro gameze nkage wabo, amashuri gameze nkage babo, nyine natwe tugire ibyogajuru, tugire ibintu bikomeye abana bacu baje baragendera mu modoka nkuko abiwabo babagaho. Deni nitumara kuba tugeze ku rugo rwego rumwe nkabo batwigishe ibyo bintu duhitemo kubyemera nanga kubyanga. Konkitu nk'abanya-Uganda twacangira period tamu tushimire ko barakigira aratizamo so tishimirwe ko kira kandi nende cyo affect umunya-Uganda mushunga bero ko muto wacaro babona gazinga grant bagire abashungu barareta country direct atware sete zone batubusigarizo sete zabo zaenda ziririra ko tukagira kandi bariyayije because we have unique resources. Abanyamakuru babiri nibagambaho na MP Paul Buchana yabagira ngo naija kwije mu district ya Kisoro abase kushoborora ahanshongezi. Amakuru agagasha kwa Adonia NAyebare. Amakuru agakwenda question